бұл Рамазан айы шундай ай. Мұның башы Алланың рахматы болады, райымы болады. Ва васатуху магфиратун. Бұл айдың ортасы Алланың кешірімі болады. Ва ахируху айтқун минан нар. Ақыры болса бұл айдың тозықтан бошату болады дептір. Шунда үшке бөлініп. Başı Allah'ın rahmatı rayımı, ortası Kuday'ın keçirimi, mağfiratı, anın akırı tozuktan boşotu. Bunun manisi qandayça? Başı rahmat degenimiz, bu Ramazan'ın başında Allah'dan rayım, Allah'ın rahmatı rayımı düşöt deydi. Bardığına tegiz bir deyli. Eğer de Allah'ın şu Ramazan ayının başındağı şol düşkön rayımı olmasa, hiç kim oruzu tutalbaytili dağı, hiç kim tünde tarayı namaz okuyalbaytili deydi. Eğer Allah Taala özümüzge şunday kılıp tüz yolga baştabasa, biz tüz yolga da düşe albaytılak. Sadakada ber albaytılak, namazda okuy albaytılak. Bunun bardığı, жақшылығы Allah'ın kalоsu berekesi menen bolup atat. Allah'a ming mertebe şükürler bolsun bizni şul jolga, toğra jolga baştagan. Allah bizge toğra joldu körsetpese, özüz toğra jolga bilip düşe albaytılak. Ortası mağfirat Allah'ın keçirimi degeni, bu Ramazan'ın oytosunda demek başında adam oruzu tutup, niyet kılıp, namaz okup, tünde taray okup başlagan keste, ortasına gelgende Allah'ın rayımı düşe turgan uçuru deydi. Sebebi keçirimi düşe turgan uçuru deydi. Allah'ın başında rayımı düşse, rayımdan giyinile Allah Teala'nın keçirimini alıp günölerde geçiretken. Etegi olsa, Ramazan'dan eteginde demek Allah Teala uşul kılgan Ramazan ayındağı жақшылыққа толық соғып бере тұрған уақыт болады дейді. Анан ал толық соғып қайсы? Ва хуа айтқун риқабихим минан нар. Allah Teala алардын бардығын мойнын башын тозоқтан бошотот дейді. Бұл кечирүүчү шундай кудуреттүү зат өзүнүн берекеси менен, артыкчылыгы менен, фазыл камкордугу менен, өзүнүн тауфигы менен шуну кечирет. Бизден пендеден корккондугу үчүн, же биз ага ылайыктуу болуп калгандыгыбыз үчүн эмес. Биз Алланын райымына, Алланын кечиримине өзү ылайыксызбыз. Бирок Алла Таала кечиримдүү зат, боорукер зат. Алла өзүнүн райымына, өзүнүн кечиримдүүлүгү менен алат. Кимде ким бир жакшылыкка жетип калса, мен ушундай экем, ушуга ылайыктуумун дебеш керек. Биз ага ылайыктуу болгондугубуз үчүн эмес, Алла райымдуу болгондугу үчүн бизге берет.